Horas, selamat pagi batta ganupan. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape hita marianan bani panurang sogoton, rigapan si ganu pari batta, ayat harian Kamis tanggal 2 September 2021. Ayat tersurat bani buku Efesus bindu tolu ayat 20 das kubani ayat 21 senon ma hatani. Tapi terbahensi dolobi humbani na pinindota barang na pinikranta domu hubani haguguhon na marhorja ibagas hita. Bani ma hasangapon ibagas kuryain apa ibagas Kristus marsundut-sundut Rossi sadokah ni dokah ni. Amen. Bapak inang malas tumang hurta terlebih batta kuria GKPS ijape marianan. Alani sadarion tanggal 2 September hari na bersejarah. Nalang terlupahon hita. Bahasa marhitehon ni misionaris Aima Opungta Augustes gabedasma hatanine bata nagabe sondang bata halak simalungun 110 tahun na salpo. Totu hatanine batama nagabe hapentaron bata selaku halak na porsaya. Ase marhitehon ni hatanine bata Marian Kristus ibagas uhurta. Nadop makop-kop kita. Nadop manasap dosa ni dunia on. Lobih kunjay use. Ase marhite hatanine bata ay maambilan na madear in. Lambin bagas panandayonta. Pasal holong nine bata hubata. Ase lobih kunjay ope sa sitong ni. Bue na ihorjahon na bata ibagas parguluhanta. Marhitehon ni na parlobe iberi hubata. Haguguhon, habayakon, rossi, kuasa ni na bata marhite tondoy na marhorja ibagas kita. Ase ibagas pardingatan pardas ni ambilan na madear bata. Bani sadarion tanggal 2 September. Songon hatanine bata. Nagabe puji-pujian ni Apostel Paulus ibagas tonggoni. Na manonggohon makop-kop kuria Efesus bani panorang ijia. On mahuma nagabe pargogo rosi panotap bata. Bahasa ibagas hatanine bata nadop manondangi parguluhanta. Ijay matongon jupah kita tulu pahara marhitehon ni rigapan sigano pari bata sogoton na parlobe. Tarbahen si dolobi humbani na pinindota barang na pinikranta domu hubani hagugohon na marhorja ibagas kita. Sonay matongon ibagas parguluhan taon Bapak inang. Totu bahat ope perjuangan bata. Porini pe sarasa lalu na tahun na salpu hatanine bata membuha horbangan, membuka pintu gerbang hamajuon bata halak simalungun. Gabi boy das kubani panorang sonari. Halani sondang ni hatanine bata. Lang pita hamajuon ibagas pendidikan. Lang pita hamajuon ibagas pembangunan. Tapi dihut dohoma age ibagas hapor sayaon. Asi hatanine bata nagabe onjolan bata bani panorang sogoton. Maningon tenger dohurta. Bani haganupan hamajuan
Rossi pangarapan-pangarapanta apa sura-sura ni hurta hulubian ni arion. Pargogoh bata ibere hata ni ne bata panotap. Bahasa terbahen ne batado lobih kumbani na pinindota barang na pinikiranta. Artinya ay Bapa inang ibaga sa ganupan hamajuan na doma ialami hita. Jana ibaga sihol ni hurta hulubian nerion. Ase lambin rodiarni lambin rotorsani pargoluhanta sonay age guluh partonduyonta. Terbahen na batado lobih humbani na pinindota. Lobih humbani na pikiranta. Ase na perlu ay ma. Tetap kita mangguluh jana ibubay tondo ini naibata namarhorja ibagas kita. Napaduahon marhite pardingatan pardas ni ambilan na madear sa darion. Bani mahasangapon ibagas kuryain. Apa ibagas Kristus marsundut-sundut. Rossi sadokahni dokahni. Artinya ay Bapa inang maningon tarida do itonga-tonga ni parguluhanta. Maningon tarida do itonga-tonga ni kuryani. Maningon tarida do itonga-tonga ni parguluhan ni halak na porsaya. Secara khusus maay parguluhan ni jemaat GKPS Ijape Marianan. Ase marbuahkon hasangapon matongon guluh ni halak na porsaya. Ase marbuahkon hasangapon matongon guluh ni jemaat GKPS. Hasangapon bani goran ni nebata ibagas Kristus marsundut-sundut. Artinya ay lapesalose perjuanganta. Lapesalose misita. Lapesalose horjata. Namaningon terus konon ta opiay Rossi marsundut-sundut. Halaniay maningon tetap do iberehita guluhta sinadonganta Rossi haganup nadong bata. Ase marsangap matongon nebata ibagas guluhta. Napatuluhon amen. Hata amen na mararti doay ya pasti sonay matungon ibagas sondang ni ambilan na madear. Ibagas torang ni hata ni nebata nadop marbagal ibagas parguluhanta nitama amen. Sesaut ma Tuhan songon harosuh ni hurmo. Ase sonay mahita mga menhon. Sonay mahita mambakuhon. Sonay mahita makatingirhon. Bahasa ibagas parguluhanta halak na porsaya. Sahalinari tarbahen na ibatado lobih humbani na pinindota barang na pinikranta. Halaniay maningon marguguh duhita. Halaniay maningon tetap do pokut kita. Jana langdong biar bata ibagas naman do pakon parguluhanta hulubian niarion. Halani tarbahen na ibatado lobih kumbani na pikiranta, lobih kumbani na pinindota. Ase selamat olop-olop mo bataganupan Tuhan mamasu-masu martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Marhitehon hapentaron na humbamu. Iajari ham hanami tongon. Ase marhitehon ni pardingatan pardas ni ambilan na madear huban nami 110 tahun na salpu. Gabe puji-pujian main tong-tong Tuhan ibagas parguluhan nami. Itongah-tongah ni kuryamu marsundut-sundut. Janah pitah bamu matongon Bapa hasangapon sadokah ni dokahni.
ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalohama nami rapakon tonggo namion. Amin. Oras mau bata ganupan, Bapak Inang, jana, ulang lupa hita, bodari, pertonggoan hita rapakon keluargata, aima pertonggoan olop-olop keluarga, nagabe malas nihurta, rapakon keluargata, mangolopkon, ambilan nama in, nagabe onjolan ni hapor sayonta, Rossi onjolan bata, mandaihon henadiar layak ni nebata. Horas, Shalom.